Nek si upao. Nema da ispravi. Stari, imam intervenciju, neka si. Pa jesi obukao skije? Pa hajde. Vozi do laskija, čekaj. Jesi zabilježio? Sada more. Jesi zabilježio? Ja, eto tu. Evo gdje skoči. Snime intervenciju, jedan ga, evo ga. Da ste se uzeli valjatku. A? Koliko je razlika? Metar i 400. Čekaj, opet imam intervenciju. Da i ovo vratim u potovku.